Ispričavamo se na kašnjenju. Dobro večer, dame i gospodo. 4. suverenitetski film festivala. Ove godine pod naslovom Dekolonizacija i nove emancipacijske borbe od 7. do 21.5. u kinima Europa i Tuškanac. Prikazat će 80-ak filmova i ugostiti 50-ak vrhunskih intelektualnih međunarodnih zvijezda i umjetnika. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 4th Subversive Film Festival, running for 2 weeks, starting now. This year we will be featuring over 80 films with over 50 guests coming from all over the world, who will be holding speeches, presenting their films, or taking place on round discussion. Oni će sa sobom donijeti u Zagreb nove ideje, oni će sa sobom donijeti nove misli i stavove s kojima se moramo suočiti ako želimo jedni druge i ovaj svijet graditi, a ne rušiti. They will be bringing with them some new ideas which must be confronted with and taken into consideration if we plan to continue building this planet instead of destroying it. Za realizaciju 4. suverenitetskog film festivala moramo reći jedno veliko hvala Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Hrvatskom audiovizualnom centru i turističkoj zajednici grada Zagreba. Veliko hvala također našim sponzorima i medijskim pokroviteljima, a najveće hvala našim partnerima, zakladama, već drugu godinu Heinrich Bell zakladi, zatim ove godine novoj Rozi Luxemburg i idemo kriznom fondu. Također bih htio istaknuti velike zasluge u realizaciji festivala Indijskog veleposlanstva u Zagrebu i Francuskog instituta. Well, Misha just mentioned a long list of various institutions and sponsors who helped support this year's Subversive Film Festival, starting with the Ministry of Culture and the City Office for Culture, then going through a whole long list of audiovisual centers, institutions, and with a big special thanks to the Indian Embassy and the French Cultural Center. I ove godine smo pripremili za vas sjajan pokretni materijal, pisani materijal, i ove godine čeka vas Up and Underground, sjajan katalog i novost ovogodišnjih festivala Subversivac, 16-stranični vodič kroz program sa nekom željom da se pretvori u možda nekakav povremenik za nove emancipacijske borbe, za koju najveće zasluge i slavu imaju Dora Baras i Srećko Horvat, ali ne samo i oni, nego bi se ovom prilikom htio zahvaliti i našim dizajnerima Ruti, Mironu i Kršiću, našoj programskoj koordinatorici Sani i heroinama, PR-icama Jeleni i Ivani. And another long list of people who collaborated on the project, beginning with our art directors Srećko and Dora. Well, again, a whole list of various people who consulted them in art design, concepts, well, a lot of things. I na kraju svega, da ne zaboravimo, nemojte se razbježati, kao i svake godine okupit ćemo se u foajeu na prigodnom tekućem osvježenju. From the previous sentence, yeah, he mentioned we have a new newsletter that will be starting to make it come out regularly, and a new fancy designed program which you can all list through. And of course, you're always welcome to join us on parties after the Tribune's films presentations, beginning with today. I ostaćemo naravno uz afričke i indijske ritmove, plesati do zore, jer kakva je to